ukabanga mu rusengero utarashyirwa Yesu urafite ikibazo. Umwana w'Imana ntakora ibyaha, umuntu akora ibyaha ntaramenya Imana, kandi n'ijambo ry'Imana ntirizohinduka n'iryo. Ingirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Amarero bene data, usure tuvugana ijambo ry'Imana ya muri Zaburi ya 81 were ku murongo wa mbere, umutwe w'amajambo uvuga ngo iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa Gikisi niya Asafu. Umurongo wa mbere, muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo nkomezi zacu, muvugirize Imana ya Yakobo impundu, shirako muririmbe Zaburi muvuze agashako k'ingoma, mucurange inanga nziza n'ikembe, muvuze inzamu k'ukwezi kubonetse, niyo ukwezi gufashe ku munsi wacu mukuru, kuko iryo ariryo bwirizwa ryashingiwe Abisirayeli n'icagezwe n'Imana ya Yakobo, yagishinze mu ba Yosefu kuba igishingantara, aho yosidukira ikuriye hasi igihugu ca Egiputa, niho numvise ijwi ry'uwo ntarindi ati, nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohowe kw'itebo, waratakanze ugowe ndakurokora, nakwishuye nishije mu nkuba, nakugeragereje ku mazi y'imeriba. Bantu banje nimwumve ndabihanikirize, yemwe bantu b'Abisirayeli icomba mukantega amatwi, ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga muri mwebwe, kandi ntimukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga musenga. Ni jewe Uhoraho Imana yanyu n'abakuye mu gihugu ca Egiputa, azama cane nanjye nduzuza akanwa kawe. Ariko abantu banje ntibanyumviye, Abisirayeli baranyikunkumura. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana canke iyi ndirimbo yari kiririmbwa na Asafu, ndagomba kumutamuri, yari kiririmbwa n'uyu mukozi w'Imana cyangwa umukuru w'abaririmbyi yitwa Asafu. Zaburi rero ni ijambo risobanura indirimbo. Asafu rero yariko araririmba, mugabo mw'izi ndirimbo yari amajambo y'Imana kandi ariko avugishwa na Mpwemu Yera. Hanyuma rero ahandi Imana yariko ivugira muri Asafu, ariko ijambo rifuje ko dusubira kuganira ni ijambo rivuga ukwihanikiriza kw'Imana. Imana itugire neza. Ukwihanikiriza kw'Imana. Aho Imana yatanguye igendera Abisirayeli, yatanguye kwibutsa ingene yaragiriye neza ikabakura mu gihugu ca Egiputa. Ndagomba ko musoma gatoya nkabereka ivyo Imana yariko irabibutsa. Harya rero mu bintu Imana ikunda, irakunda umuntu yibuka ivyo Imana yamukoreye. Be murangirwa abantu b'Imana, Imana irakunda umuntu yibuka ivyo yamukoreye ntayibagire. Iyo umuntu yibagira ivyo Imana yamukoreye, Imana birayibabaza. Be murangirwa, nigeze kubona umuntu kandi byarantangaje,
yigeze kuntelefona mbarira ngo jewe ngo arambwira iyaba acambwira ati numva nari nkeneye ahantu nicara nkafata umwanya nkahera ibyo kurya nkaca imbere y'Imana kugira ndayishimire ibintu yankoreye. Jewe nabonye abantu bisonzesha bacumi ngo basaba Imana, sinari bwabona umuntu yisonzesha ariko aratanga ishimwe imbere y'Imana. Uwo muntu rero naratangara. Hanyuma rero ijambo nagomba kuvuga usome rero ndabereka amajambo Imana ariko irababwira ngaha mu kuva igice cya mbere ibyo yaritanzwe kubibuta. Usome igice cya mbere ku murongo w'umunani. Abo ngo Farawo yikenga Abisirayeli bituma bagira abaja. Kuvayo igice cya mbere ku murongo w'umunani. Nizige kumwahabona. Nuko muri Egiputa hima uwundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu, maze abarira abantu biwe ati Abisirayeli barahindutse ihanga rituruta mu bwinshi riturusha n'inkomezi. Enda tubarondere inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bagatuhava bifatane n'abasi bacu haramutse habaye intambara bakaturwanya bakava muri iki gihugu. Nuko abo kubakereza ikibere ngo babatwaze ituntu babikoreze ibiremereye bubakira Farawo ibisagara byitwa Tomu na Ramsesi n'ibigega. Ariko uko barushiriza kubatwaza ituntu nabo niko barushiriza kugwira no kugasara. Nuko Abanyegiputa bajya mu nda kubwa Abisirayeli, bacuranduza Abisirayeli barabacumukuza, batunguza imitima yabo kubwo kubakoresha ibikorwa bitamenyeshejwe mu rwondo no mu matafari n'ibikorwa byose byo mu ndimiro. Ibyo babakoresha byose babacumukuza babacuranguza Imana ikugire neza. Ngoma mwumvikire bantu Imana. Aya niyo majambo Imana yatangiye kwibutsa Abisirayeli. Mbere yuko ibabarira aya majambo yatangiye kubibutsa ibikorwa yabakoreye n'ingene yabakuye muri Egiputa. Imana yababwira Abisirayeli mwese murabazi. Abisirayeli ni abantu bamanutse mu gihugu cya Egiputa baja kubayo bajanye na se Yakobo. Hanyuma se Yakobo arahava arapfa, n'abo urungano rwose barapfa, na Yosefu nawe nyine arapfa. Jambo ry'Imana rivuga ngo mu nyuma hima uwundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu, atigeze kumenya ibyo Yosefu yakoze. Ariko Abisirayeli kuko Imana yari yabahaye umugisha, yabahaye kugwira no kugasara no kuba abanyenkomezi. Uwo mwami rero bararaba aba bantu batangiye kutunza ubwinshi baracuca n'inkomezi. None rero reka tubarondere inama y'ubwenge bareke kugwira. Waca barondera abantu bagira ibikere babakoresha bakabacumukuza bakabumbisha amatafari bakubaka ibisagara bakirwa barakora bakaruba. Jambo ry'Imana ryavuze biki? Ryavuze ngo kandi uko barushirije kubacumukuza no kubacuranguza kubera Imana yari yarabahaye umugisha ngo nabo barushije kugwira no kugira no kugasara. Nuko Abisirayeli karabajya mu nda barababa. Ubwapete rero umwami araraba ati n'aba bantu ko twagerageje tukabakoresha ibikorwa biruhisha ngo turabiboreka kugwira bakakomeza babwira tubakorere iki? Wacavuga ati ntacyo. Hariho abagore babiri b'abaganga bari bajejwe kwakira cyane muri maternite kugira baja muri maternite basubyara kwakira abadamu cyangwa abakenyezi babahebye bariko baribaruka. Aca batuma arabara tumbiri. Murabona ko abise bariko barabwira kandi bariko barabihangana tubisha inkomezi. None rero tugomba mwebwe muri ko murakivuga ibyo yariko arabyara
muzohore muri abanezi cyane mubanye n'umuhungu muce mu munika ati mugaba mukobwa murekane nyambo baganga babiri nabo ijambo ry'Imana ngo nabo batiye Uhoraho baratiye Imana ngo baca bafata barareka n'abahungu barareka n'abakobwa bose barabareka mugabo Farawo abona abateye bakomeza kugwira kubera Imana yari yabahaye umugisha akarabatuma akarababara kubera mutakoze n'abana kubera iki mutiyumviriye ngo umwana w'umuhungu agutamunige kutubonamo abana wacamubwira batumva abaheburayo kazi n'ameze nk'abanyegiputa ugiye kubakira usanga babyaye kera baranyapfa kubyara usanga umwana bava mufite mu nkoko murabyumva noneho rero hacabaho itegeko rigaragara baravuga ati rero umwana w'umuhungu azovuka muzohora mumuta mu mazi umukobwa nawe mumureke iryo tegeko rero yabaho Imana itugire neza aya rero niyo majambo Imana yari kiributsa uyu ababisirayeli irababwira ngo n'abakuye umutwaro ku bitugu amaboko yanyu n'abahore ku bitero acababwira ngo ntiyajya ikigirwamana kiba muri mwebwe ni jewe Uhoraho Imana yanyu ukaba ngaho mu rusengero utarahishurwa Yesu urafite ikibazo uzomera nka ba bandi murangi babantu b'Imana uzavumera nka ba bandi babafasha bakabakubita bakashaka ngo ni bamwe mwatuheze gutwe turi kwitaya ariko abantu bashuriwe Imana abantu bashuriwe Yesu hariho ibintu badakinisha abantu bashuriwe Imana hariho ibintu badakinako Yesu nashimye hariho ibintu badakinako mu by'ukuri genda afite ibintu byokina ibintu by'agakiza cyobikina ibi ni ibintu bikomeye jambo ry'Imana rivuga ngo biza isezerano ry'ubugingo no mu buzoza ukijijwe muri iki gihe ntakizobura kandi no mu kizoza uzoja mu ijuru ibi bintu rero ibintu bikomeye n'ibizima Yesu nashimye murabona umuntu ashobora gutunga amahera akayasiga abandi bagasigara barayarya kandi batarusha ibi bintu by'agakiza n'abantu agakiza iyo wakijijwe uravara ukajya ku musego mukaryamana ngaho niwe muravuga bakakungurira hariya mu bindi bitaro mukajyana mukaryamanaho wapfa waranditse urugendo agakiza kakakungurira ukajabuka murabona ibi by'agakiza rero si ibyo gukinako mu isi tuhafite iminsi mike Imana itugire neza rero murabona abantu b'Imana Imana yarayibutsa iravuga ngo ni jewe Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa n'abakuye ku mitwaro n'abagiriye neza n'abakura muri Egiputa ari abantu ngaha aje gutoywa ibyo Yesu yabakuye kandi andimubwiye ngo Yesu twakuye hamwe umubarika Yesu avuga ati bya Yesu bireke bitangaza hakaba n'abandi babikukiyemo Yesu atugire neza murabyumva nk'abana b'abakozi b'Imana cyangwa abana banyu bavukiye mu ishinga mwaje uti inshinga intare y'agakiza kawe ntayashobora kuba avuga ati jewe nashikiyemo nasanze papa na mama batuwe naje kugira mushika ngiki none wakijijwe ryawe ariko umuntu akiri akuze Yesu yakuye mu kabari anywa urumogi anywa itabi asamba n'umuntu mubi ntashobora kwibagira icyo Yesu yamukora Yesu nashimye bantu b'Imana muranda n'imbere ibintu bimwe rero aha rero Yesu Imana yibutsa Abisirayeli ngomba ndababwireye ya majambo twasoma irabibutsa yumviriza abantu b'Imana nabahoye amaboko yabo ku bitero nabwishuye nihishije mu nkuba Imana imubarira ibikorwa yamukoreye rero ndababwira aho twasobanurwa murazi Mose amaze guhaguruka
agiye hariya kwa Farawo werazikajana ajana n'abakuru b'Abisirayeli baja kwa Farawo kandi hajya bari bazi ngo Farawo baca yemera hajya bari bati ibyo byose twamubwira ko uhoraho ntakwanga kuko Imana yari yabubwiye yawe Mose ati none Mose yari ati none Farawo yambwiye iyo Imana yambwiye ko yitwa ngo yigira ngo yitwana ngo mubwire ko nduhoraho uracunga ati bafite ikimenyetso cyo kwawe uyari afite inkoni yari inkoni imeze nk'iyi mugabo bintu by'Imana n'itangaza dore ko inkoni bibaza bose bari yayigiye hejuru yari inkoni isanzwe yari inkoni yaciye mu ishyamba yari inkoni isanzwe mugabo kubera Imana igomba kwikoresha ikintu yayikoresha Imana ishimaza ngo icuditse n'igiti araba ngo ni inkoni ngo yiterere hasi acagira ngo azabona ibayikoka Mose rero bagomba kwihunga Imana tiyegere ishaka kumurizo bareka kumurizo azabona ibayikoka Imana tisawa atishirikwa kumukwaho igikoro atishirikwa kumukwaho atikurayo basanga kono ciwe kijejete bibere Imana tisubizayo asubizayo atikurayo asanga kono cyase gukomera Imana kivuga ngo genda ibyo bitangaza cyangwa ibimenyetso uzokorera ya Farawo ubwo meje kwegera gutuze by'ubushobora ati natayine kwa kimenyetso cyane cya kabiri azuko tudaha amazi yakuri mu mwonga mu mugazo uyasuke ku busozi atazoca w'amazi bemurani Mose ati umwumva atiragiye bose rero bazi yuko ashite Farawo acategetse ngo nyene akategetswa abonye yitegera hasi kabizoko aramubaza ati uwo yagutumye ndende ati nuhoraho Imana y'Abaheburayo ati genda umubwire uti abareka ntakuzi kandi ntabareka ati katereka tira abone bariko baroti ibyo bitoboye ati mpamagara abanyamagara banje baje hano hari abanyamagara babiri uwitwa Yane na Yambure n'abandi bataraza imboni bataraye hasi bazabona zose zibayizo twego zingana Mose ati nakiri Imana niyo nta muntu ashobora kuzigana none Imana iki mugabo Imana Imana yacu nimuze muyitiranye n'ibindi kandi nariyize mube abantu bahishije Imana wagize ukabona yanzoka ya Mose irahagurutse ibatezoka yambere yayicakira irayimira aho igatinde yayicakira irayimira Imana turi umuntu atayikora aho ni abanyamarira bwabo ubushobozi bwose abarawutwara ati ndagiye atugere atizina bariko ngo umuntu wabone bantu b'Imana ibi Farawo yakorera Isirayeli yaciye hano abakoresha kugira ngo babari ati ngo hano ati cyavugana ngo bakoreshe gatuso baraje gushira amajambo y'ikabusa mu bipima aya majambo tubabwira harimo amajambo y'ikabusa s'ikabusa na gato ndababwira bene da aho Satani agira n'aba bantu akabatwaza utuntu akabatwaza ubuja kugira ngo abibaze kweka agiye kugaruka umuntu akajyana yasaze akazuka yiruka akazuka ajya gukora n'abanye niko byagenda Imana tugire neza bene data mbere uranyu kugeza rero aho Imana yahagukiye bwa mbere burafite ikimenyetso cya mbere amazi yose yabaye amaraso muriho muracunga yo muri Egiputa babura amazi yo kunywa hanyuma haza ibikere hama haza imibu hama haza ibibugu hama haza n'ibindi ariko nabwo mubwira ijambo rivuga ngo nakwishuye nihishije hehe mu mvuba Imana ishimwe Yesu ashimwe bano Imana yacu ni Imana ikomeye ariko ikimenyetso Mose yabariye Farawo yamara kumureba Imana amubwira ati genda umarire ngo Farawo yari kuranguka kunyene ikakurandura hamwe n'abajegiputa mugabo ibaye yakureka ubu rero bigomora ibyago byiwe byose bitera umutima wawe kugeza aho uzomenyera ko mw'ijuru ko mw'isi yose atayindi Imana iriho atari uhoraho Imana y'Abisirayeli ati ejo rero hazoba imvura y'icana
bwira abantu bacuri nkabashire mu nzu, abafite abana mu batahane, abafite abantu bose bashire mu nzu. Urabona muri kega bene data. Rero wacanake n'abanyegiputaga baravyumva, abafite abazicura barazitahana, abafite abana abafite ibitungwa barabijana muhira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ari kubuneneje ku ijambo ry'Uhoraho. Bamaze kubitahana ngo hategeye ukivura. Iyo mvura rero yari n'imiyazo, ikaba n'ibitwazaro, ikaba n'umuriro. Kugasaho mwarabe ati n'ukuri ndapfuye. Hamagara Mose. Baraza baramuhamagara, baramubwira ati umviriza rero. Baravuze ngo tabara utabara Imana. Wagira amaboko Imana imugirira imbabazi, iyi mituraga ihere n'uyu muriro n'urubura ejo nzobarekura. Barakristaho Mose Kristaho wacavaho wacagenda hano kugahiga yagira Imana amaboko warubura rwahe. Barumva tingana n'abantu. Imana nitubije ko iributa abise ibikorwa yakora. Mw'abantu b'Imana reka ndababwire mwebwe rabi ndababwire mwese muri ngaho. Reka shimwe. Reka ndababwire Mana ikibarira Mose tugerwa rero twaraho tutisigaje gukora ikintu kimwe gusa. Ubwo tubareka. Muratumva abantu b'Imana. Yo. Amagogo yabaye muri Egiputa y'amagogo atembo. Ngome nabaye. Imana yafashe yakudagira kwego tugenda tuyoga kandi byapasa twabera ariko nabona byo muri Egiputa hapfuye ikintu cyose cy'ifura. Ruba umuntu w'ifura yarapfuye, inka y'urita yarapfuye, bene ikintu cyose cy'ifura cyarapfuye. Mu gicuku hari imiborogo iterwa abanyegiputa, ariko mu Bisirayeli hari amahoro. Imana rero irabyibutsa Abisirayeli. Yumviriza rero, turasubiye ku y'amajambo twari twasomye. Yesu nashimwe. Niyo tugomba dusubiremo y'amajambo twari twasomye ngaha 81. Havuga ngo uhere ku murongo wa 6 ati nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohoye ku gitebo, waratakanje ubwoba ndagira ati nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohoye ku gitebo, waratakanje ubwoba ndakurokora, nakwishuye nihishije hehe, nakugerageje ku mazi y'Imeriba. Raba yo kuri 8 havuga ngo bantu banje nimwumve ngire gute, yewe bantu b'Abisirayeli icoma mukantega amatwi, ntihagagire ikigirwamana cy'abanyamahanga muri mwebwe, kandi ntimukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga musenga. Ni jewe Uhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu cya Egiputa asama cyane, nanjye ntuzuza iki. Yesu ashimwe. Imana imaze kubibutsa yabariye Abisirayeli ngo waratakanje ubwoba ndakumva, ndagutabara, nakwishuye nihishije mu nkuba. Imana ikivuga ngo bantu banje, abantu banje mwumvirize Imana ikora iki. Itwihanikirize. Ngo mwana bakiri bantu Imana mbega iyo umuntu akwihanike n'ukwihanikirije birasa ibyo bisi ngo bitiri iki kwihanikiriza. Yesu nashi, Yesu ashimwe. Bantu banje nimwumve ndabihanikirize. Ni jewe Uhoraho Imana yanjye yacu. Mana ishimwe. Jambo ry'Imana ngo hahirwa umuntu afite Imana yakuba ku mutabazi wiwe. Yesu nashimwe bene data. Mbe muranye ngo ni jewe Uhoraho Imana yanjye
bantu b'Imana ndanezerwa nibutse kw'Imana ariyo Mana yacu. Yesu nashimwe. N'abantu benshi batahishuriwe Imana, abantu benshi bahishuriwe Imana banaca mu ishingiro ry'abanyedini ntibigeze babatwa beza, babaye abanyedini, b'abanyedini bari ngaha umviriza abantu b'Imana. Imana iragomba kuba abantu bakijijwe. Bene murari bakabene cyane abantu baza mu ijuru bazogenda abantu bakijijwe. Ndazi ko mu bizi abanyedini n'abandi bakijijwe. Imana mu bantu banje umviriza nabihanikirize yakagira ibyaha byo muri mwebwe ko dufise ubuhoraho Imana yacu. Imana yacu yaratwihanikirije. Munyumvirize neza ndabwira abingaba hari ibyaha usanga byamenyereye umuntu. Mwatumvise abantu b'Imana ugasanga hari icyaha cyamenyereye umuntu nakiberekeza kindi kitujya muntu nukuri angora. Mwe muratumva kijya cyakumenyereye uzobenya muri bwacu kigushije kiguka kujana wabona aho nasamaye kumane cyariso cyoco yavuze kiguka kujana cyoco yateguka cyatwa gitu uzomenya ububi bwacu kimaze gushikana iyo kiguka kujana. Yesu nashimwe. Amaniyo icyaha uza kumenya ububi bwacu kigushikana iyo kiguka kujana. Umuntu wese akora icyaha kirasisyo kiguka kujana kandi uzogenda kumenya ko ikintu kibi ushitse wacaye kujana kigushika kiguka kujana gushikaye. Mana tugire nico gituma Imana yavuze ngo umviriza ngire ndabihanikirize. Usome Zekariya, usome muri Zekariya igice cya 3 nomero z'urupapuro ni 1017 igice cya 3. Idariyo umuherezi mukuru maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Sawuli abarira Satani atewe Satani Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanura Yerusalemu aguhane. Mbega urusigishije yacokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Uwo mumarayika araheza abarira bamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati raba ngukwiye kukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro imeze gute. Ndasaba nimumwambike igitambara cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambara cyiza mu mutwe bamwambika n'imyambaro umumarayika w'Uhoraho ahagazeho. 6 umumarayika w'Uhoraho yihanikiriza Yosuwa ati uku niko Uhoraho nyir'ingabo agize ati niwagendera mu nzira zanje ubwitondeze nakujeje nawe uzoga ibyo mu rugo rwanje ibyo mu ngoro yanje urinde n'urugo rwanje kandi nzoguhugishikira hagati muri abo bahagaze hano. Imana itugire neza. Biriganda babiri Yosuwa yumviriza abantu b'Imana. Ikintu Imana ipana n'abantu bayo ni ukugororoka kuyubaha. Si uko wovuga amajambo menshi, si uko ukora ibikorwa byinshi. Icyo cyo muhurirako n'Imana mwirikirana ababare n'umurariro. Yosuwa jambo ry'Imana rivuga ngo yari umuherezi mukuru, yari umukozi w'Imana akomeye. Aza guhagarara imbere y'Imana wahereze, ahagaze imbere y'Imana ngo ahereze. Shetani nawe acaradahagara impande yiwe ku gicaniro ngo yagombagiye amurege. Mbega urazi umuntu ariko akora ibikorwa by'Imana yanduye ko Satani nawe ariko aramurega. Aza impande yiwe ngo arahagararaho wamurega. Kandi n'umumarayika w'Uhoraho yari aho watanga kubaho. Yosuwa kandi ngo yari yambaye imyambaro y'ubuhoma
imyambaro yo guhoma abantu b'Imana. Imana idufashe. Iyo umuntu akijijwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iramuhindura impungu, iramuhindura imyambaro, imuha umwambaro w'agakiza, ikamuha umwambaro wo kugororoka n'ingofero y'agakiza. Imana amuhindura impungu. Yosuwa nawe nimba byagenze gute izo mpunzi zigacapfa awubizi. Mugabo kubera yarasazwa n'umukozi w'Imana akorera Imana, abantu bose bakorera Imana, ariko yibagira kwanza kuja gutunganya ibintu byanjye by'ubuzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imyambaro yawe yambe, imyambaro yawe yambe, kandi umutwe wawe ntuzubure kugira uzigoma. Mana tugire neza. Hanyuma Yosuwa wahagaze ngaho kugira ngo Satani amurege, agira amurege, umumarayika w'Uhoraho wajabwira Satani, wewe Satani Uhoraho aguhana. Ngo kuko Yosuwa ni igishira cyokoye mu muriro, ngo acavuga ngo ni mumwambike igitambara cyera mu mutwe. Muranyura abantu b'Imana, igitambara cyera mu mutwe baramwambika. Iyo muratumva ngo bamwambika n'imyambaro yera, kandi bamwambika umumarayika w'Uhoraho wahagaze ngaho. Uriko muranyura wahagazeho ahajya kumwambika impuzu nziza n'ingofero nziza y'agakiza, wakagira nimwasoza ataraniharikiriza. Ndababashije mwese muri ngaho ndaho abantu babize by'Imana bihanikirize bw'ubuturano, abatakira bihanikirize n'ibagire ubuturano. Reka ndababwira dusoma muri Yohana 5 ndabereka ikintu. Yohana igice cya 5. Yohana 5 duhere ku murongo wa 10. Yarabaye kudende kitwete. Hanyuma rero yatamaze kumusanga hagati ngo murababwi uyu muntu jewe nabonye igwara yarabo yari yavuye kubyaha yakoze. Yari yavuye kubyaha uraza batanga gusoma yari yavuye kubyaha yakoze. Murabona Yesu yagira sanga bose baricaye ngaho baragwaye ngo amubonye amenya ko amaze igihe kirekire agwaye imbere. Hari abantu bagwaye ibyaha yaratakambaza ngo wumva ugomba gukira. Acamubwira ngo iyo mumarayika je yamaze azigurutse zingabanyukira Yesu acamubwira ati ikore ikirago cyawe ugende. Ngo agiye baramubaza bafata ati ibyo nibi ninde akubwiye kwikora ikirago cy'isaba? Acamubwira ati uwangicishije yambwiye ngo nikorere mugabo zindi wari. Ati uyu muntu akubwiye ko wikora ku isabato ninde? Uyu muntu atwara Imana. Jewe murimba nari imyaka myinshi yicaye hajya hano uwangicishije. Yesu nashi bebe rero abantu b'Imana uwangicishije yambara ngo nikorere ngende sawa bachora kule. Yesu wamugabo rero ataka gusenga, aje gusenga ngo Yesu akaragenda watamona mu rusengero. Wamugabo yarakiti site no yarakiti atamubwira ngo raba wakite raba nagukijije ntugasubire gukora iki arabihanikiriza. Umviriza abantu ndabasabye mu wiki kwijamurika natwebwe tukihana umurage kwaturiza akijijwe akatwa dataha byose yasoza ngo genda mahoro ntugusubire kugira
twarahinduka David umuntu we yaginda Imana katura yazaga kumuharira yaciye bihadikiriza irabana guharire irabana kugira imbabazi ntuzashobora gukora ijambo aratwihanukira Yesu nashi ndababajije ikibazo bebe ko muranya ndiko ndababwira kwihanikiriza pana none ndababajije mbije ndakunda kubabara bebe ninde yakwihanikirije ukora yakwihanikirije none twaraheze none ndiko ndababara none twaraheze Ijambo yasoze ijambo rikomeye raba wakipe none nakuba kipe nakwihanikirije ntuzusubire gukora icyaha kuko ibyawe byo hanyuma byoba bibi gusumba ibyawe bantu b'Imana ngo Yesu aramwihanikiriza yihanikiriza uyu muntu mu nyumvire umuntu atazoreka ibyaha nta kibazo afite mu bwami bw'Imana Yesu atubwire neza mbe murangimuga abantu b'Imana mbe murangite ndabasatse mu mbiki jewe ndatanga kubera ko abantu baguma bakora ibyaha jambo ry'Imana mu cece cy'abana bo gukora ibyaha bikubere abana b'Imana mbe murangimuga Yesu adufashe ndabira kugice cya kane mwahabo bakugice cya gatatu umurongo wa kane murahabona handabere mutoma cyangwa muvuga ngo gukora icyaha ntikugize ijambo ry'Imana rivuze ngo gukora icyaha ntikubereye abandi gukora icyaha kubereye abandi abana ba wa Rwanda mwazumi dusomere avuga ngo umuntu wese akora icyaha akora iki kandi icyaha nico kandi murazi yuko yahishuwe kugira ngo akureho icyaha kandi ko nta cyaha kiri muri we umuntu wese aguma muri we ntakora icyaha ukora icyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye bana bato ntiyakagire ubazimiza ukora ibigororotse ntibagororotse nk'uko bagororotse ukora ibyaha n'uwani jezi mukanya nabino mwe utukaza ijambo ry'Imana ngo ukora icyaha n'uwani none niga hari umuntu wa mu Rwanda utari twese turabana ariko mubyumve neza habura ngo umwana w'Imana ntakora ibyaha umuntu akora ibyaha ntaramenya Imana kandi n'ijambo ry'Imana ntirizohinduka n'iryo bene bane kuko umuntu wese akora icyaha n'uwande tuvugana n'ukuri aya majambo mwaburahyumva none basi hari aho uba wicaye uri wenyine wicaye ukavuga uti jewe uri wenyine uti jewe ndiko ndiyumviye mbona nduba wa mugwana uti kwera mugabo ibyaha urabizi neza kubikora urabizi ikikunanira ukamenya ukavuga uti jewe ndiko ndiyumviye nduba wa mugwana mwazuzi cyangwa ry'Imana ryavuze gukora icyaha nyumviriza kandi mwere n'ukuri igituma ngo rwego rurashakuye nuko reka n'abafite ukuri umviriza Imana bifiteho ibibazo umuntu atari n'abantu ntiyabakoze kimwe ntiyabakoze bibiri ntiyabakoze bitatu ntiyabakoze umuntu yasaba n'Imana ntakora iki
aha muri kumwanya umuntu yabyawe n'Imana, Imana yabyaye yakora icyaha. Yesu ntabafashe bene mwanya bana dusomere gahunda twayo twasobanukira itahe ubazimiza ukora ibigororotse niwe agororoka nk'uko agororoka. Bana bato ntiwicare, bana bato ntihagire umuntu aratumiza. Umuntu akora ibigororotse niwe agororoka nk'uko agororoka, nk'uko Yesu agororoka. Bandanye ukora ibyaha no wa mugwanizi getaga ukora ibyaha n'uwande, ukora ibyaha n'uwande. Bandanye ukuhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba wa mugwanizi. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana, cyangwa udakora mwene data wundi. Geta iki nika umuntu wese adakora ibigororotse suwane. umuntu wese adakora ibigororotse si uw'Imana. Noneho baza kuba atari uw'Imana ni wo kwana cyangwa umuntu wese adakunda imurabane mu maso rero n'ababana hariya muhira n'abasangiye uburiri mwumva mukunda nyumviriza. Iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana bande. Ukabisa umuntu wanka uwo wamugwanira, ukabisa umuntu wanka umva ari iruhande yawe gutona ahubwo uca mu bindi urabo wawundi reka kuba namuvuga wawundi ukabuza ko ari ibigororotse handi baye ku kazi uri umwana w'Imana uri wamugwanira. hariho ibintu by'abantu bakunda guharira no kugira ngo tubege umwaso. Iki nicyo kikumenyesha abana b'Imana n'abana bandi. mbega Imana iri ku rukundo rwinshi Yesu atugirire Imana iri ku rukundo rwinshi tugakunda. Mbere cyangwa Imana ngo umuntu yanka mwene data wundi n'umuki, nta gipanga watoye, nta nkoho watoye, nta mugita umwanka gusa umwicaye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mwicanyi yoraza ubugingo budashira. Umwicanyi Satani uhereye kera yagara umwicaye niwe yahendahenze Kayini. Atari wa Kayini urahabona ingene Imana yakikima cyangwa mwana w'agacaha n'ukwitubushira kwere. Mbere Imana cyo tugirakira kwawe gusa atawundi muntu asigaye itirene na kutapera muri babiri usigaye uri mito cyakira cyo wewe. Imana irabona Satani yegere Kayini arababara. Imana iramubaza ati Kayini, ati mbega niwakora neza nzokwemere, ariko nutavura neza icyaha kibuze kandi ni wewe ngo ari gute kugira Imana yaguhaye ububasha bwo kunesha. Imana yaduhaye ububasha bwo kunesha, yaduhaye ububasha bwo kunesha icyaha maze yagerageje kutubana. Bantu ndababwiza ukuri, Imana yaduhaye ububasha bwo kunesha icyaha, kuko Yesu yaje wasangangure ibikorwa by'abamugani nabyo n'ibyaha. Mwazuzi Mana tugende none byantare kunesha icyaha bikuna Dawidi byantare. Reka nababwire bene data, nasomye mu gitabo cy'Ingenzi
mukristo namwitego bariko baragenda ngo bahuye n'abadayimoni ngo bafashe umuntu bamufashe nibyo kuri umuntu yagiye gucika bamutwaye bamutwaye mu gihinomu nakubwiye ni icyo cyaha cyakwiziriye ko waza kwihana icyo byabitanye ufite uzomera ko byari bibi bigushanye uri kubera kujana ntushobora gukora cyangwa uvuge ngo nturi kurajya birafite biri kubera kujana imana itubwire neza hano babona abadayimoni bafashe umuntu bamusubite bamufashe bagenda bamushoreye ngo baragirwa baramuraba batemera kwa muganga baramujanye hano babarenganye bahindukiza amaso barabaraba wabona hima wahanditse ko ngo ndacigira yigize umukristo atariwe haravuga batacigira atigira umukristo atigira umukizwa mugabo arizwi neza ati jewe hano arananiwe ariko nabona babwire imana yaduhaye ububasha bwo kunesha icyaha numviriza Dawidi jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu niyakora icyaha bishitse yumviriza abantu b'Imana bishitse umukozi umuntu w'Imana agakora icyaha ijambo ry'Imana rivuga ngo turabise umwita kuri data wa twese abanyina ndakora icyaha uwanga mwene data w'umwicaye mwebwe nta muntu yanganari ati ayamwe wendazi kwese ko mukundana uwo muntu mwicaranye wumva mwiyumvamo uramwiyumvamo reka ndabaha amakuru abantu babiri bari gusenga reka ndababwira bariko basenga mu ntabwo y'abatayimoni urabona kuri babiri murambika kwiganza mwese murabona barambika kwiganza bose mugakora batererana naho bari barambika kwiganza bose murambika kwiganza bakamakura reka bari Imana kera bicaje reka Dawidi sinakunze kubona abantu muramuzi umukozi w'Imana w'igitega araha yasize mugira abana n'umukozi murabona abana ajya kenshi abana bacu gatoya nk'iri tugira arabibona umwe rero yavuze ngo nce kugira ngo ijambo ry'Imana ngo nawe rongora ngo hanyuma abana n'abakirisi abana bariko barasiga ibintu by'abana nyine baca baragenda baravuga ijambo ry'Imana ngo kaza baza kwa Yesu ahamagara baza kwa Yesu bandi banashobora barapfukama kandi kanakaza kumagika tukabumviriza karengana kabumviriza kuyatubigira kukorana abahana bahejeje bati usengera abarwaye baca atakoje gusengera abarwaye akana akagenda gusengera umukozi wabo yabareba bamuta wihirije abatayimoni bashaka wamukobwa babanye batari bikamucina batagaje gusina nahe batabarika muntu umwana yitwa bakuze atarabugarana bose bariruka abugaranye bamuka gusigara mu rugo wa mwana atari ahubwo ntaribuka bafina mutore basakwa muko batari mu rugo ashobora umusenganya mukobwa arabomoka mugabo nariko ndabereka ibi bintu by'Imana ntawe usenga kina bibi by'Imana bebe ko muranye kubanira ira umwana urumva ngo cyewe kusenda abatayimoni ngo tukunete ndunda cyo gushaka no kumukura kuterera hariya kuko twaseka mu izina ryawe mu izina ryawe hari cyangwa yavuze nabwabigishwa biwe ngo ntimunezerwe nuko itobwiye muzihumvira ahubwo munezerwe nuko amazina yanditse hehe n'ahandi ndababwiriza ukuri uwo musengera gakira kuko umusengera mu izina rya Yesu ariko izina ryawe ritanditse mu ijuru Yesu yavuze ngo kuri wa munsi benshi bazovuga ngo wasenda abatayimoni mu izina ryawe twakora ibitandatu byinshi mu izina ryawe ngo niba uzobakindirwa ngo sinigeze ndabamenye naho mwasenda abatayimoni
shengero ry'Imana mu by'ukuri Yesu adutabara Tengo ndabasaba abantu bari ngaho bumvise icyo mukwe n'abantu baba bari ndabasaba imbabazi abantu mupfiriye muratewe akiriti bagirira imbabazi umuntu wese mugirira imbabazi mugirira imbabazi kandi ndababwira utinda mugirira imbabazi ariwe ntango ngoba ndakubwira uriho wakijijwe uri umwana w'Imana urashobora kugira imbabazi umuntu gusa azuzi urashobora kugira imbabazi umuntu gusa kandi Yesu abaheza aha ngari kavuga muranyuma kandi aha nahejeje Yesu atugirere jambo y'Imana dusome ngaho mu Migani shengero Migani igice cya mbere ugomba dusome kujya koresha nabi asome Migani Migani igice cya mbere igice cya mbere cyaduhera ku murongo wa 20. Sana izina rya Yesu guhanura kwa bwenge guhanura kwani bwenge ni bwenge arangururira ijwi mu nzira ashyira ijwi hejuru ahiyaguye asemerera ku nama aho bakoranira mwishikiro ku marembo no mu gisagara niho avugira amajambo yiwe ati yemwe bijuju muzogeza ryari gukunda ubujuju n'abacokoranyi guhimbagwa no gucokora n'ibivu kugirira urwango ubwenge muhindukire ubwo kwihanikiriza kwanje muhindukire kubwo kwihanikiriza kwanje raba nzosuka mwemu yanje kuri mwebwe nzabamenyesha amajambo yanjye n'abahamagaye namwe mukanga nkabakura ntihagire uwubibabara mukagaye inama zanje zose mukanga kwihanikiriza kwanje nuko nanjye nzobatwengera mu ikigo mu gihe c'ibyago byanyu nzobitamba ku mubyimba agatembo kabafasha Yesu abaheza mwabonye ngaho biri na gatatu ngo nimuhindukire kubw'iki ukwihanikiriza kwa bwenge uko nabahamagaye mukanga kumva nkabakura ntimwibabare mukagaye inama zanje zose nimwemere kwihanikiriza kwanje nanje nzobatwengera mu ikigo agatembo kabafasha umvirize ndabingiye umuntu we jambo n'Imana ivuga ngo hahirwa umuntu yitondera ibyo yihanikirije ibyo Imana yakwihanikirije bireke uwo ndababwira bantu Imana ari jambo mbona numva biraha muri Bibiliya rivuga ngo jambo riraha muri Bibiliya rivuga ngo Yesu adufashe umugororo icyo yarahiye naho comugirira nabi nkagira apfuma icyo yarahiye imbere y'Imana naho comugirira nabi nyaho none rero hindukira kugukwihanikiriza kwa bwenge kuko nutahindukira azogukwengera mu ikigo agatego kamufasha Yesu abaheza ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze
twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera